Sajroning nyokong penglimbakan ekonomi, uratian taler wantuan saking pemerintah dahat kabuatang. Sile tunggilnya nih melarapan nyokong krama antuk membelanja produk lokal, pamekasnya nih produk usaha mikro kecil dan menengah. Keaptiang ekonomi sideng limba, tur sideng nincapang widang usaha ring tengahing krisis multidimensi sangkaning pandemi COVID-19. Ketua Umum HIPMI Denpasar Dewa Wirayuda Mausang, pemerintah statekap tiang laksana yang usaha untuk produk UMKM lokal. Dane Mausang sokongan saking pemerintah sida merupa tender-tender sane nyarengang UMKM lokal miwah sane tiosan untuk ngelimbakang perekonomian lokal. Pemargin puniki kekantenang pinih becik yening saihang antuk ngicen wantuan tunai santukan manut dane wantuan durung dahat mabuat majeng krama. Beciknya ne wantuan kaicen melarapan selah antuk memperkanti. Dane taler mepengabti ring warsane mangkin ekonomi sayang limbak majeng samian pengusaha. Majeng angganing usaha sektor pariwisata dane mausang kantun muat tanggalah antuk ngelimbakang ekonomi. Ngenenin indik pengerencana ekonomi ring warsa kalitalis likur Dewa Mausang kantun gelis antuk narkayang. Yadiastun asapunike paiketan ipun nyokong samian anggota HIPMI Denpasar antuk state medalang inovasi miwah kreasi berbasis teknologi tur pabuat pasar. Kacinayang selami pandemi COVID-19 puniki, akeh anggota ipun sanes sampun ngelimbakang produk ngawit saking widang kuliner, pertanian, peternakan miwah sanilianan, rumasuk kuentenan anggota sanes sampun nincapang pemasaran miwah transaksi ipun. Tatkala sedurung COVID-19, anggota sampun ngelaksanayang digitalisasi. Dane nyelehin angganing usaha kantun nelebang bisnis-bisnis tur ngeniang selah pemargi ring tengahing COVID-19. Mekatah anggota taler ngelimbak ring widang sektor pertanian kuliner by aplikasi Gojek miwah sanetiosan. Cutetnya nih pengusaha mangdeside mainovasi sajroning nampinin panglimbak zaman. Suardike bisnis Bali nguningayang.